Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mana syariat anda yang tetap saudara? Semana syariat anda yang tetap? Syariat anda yang tetap adalah tidak illallah mengucapkan ya Allah asal bergumul menjenawi. Semana syariat anda yang tetap ya syariat anda yang tetap bergumul menjenawi. Nabi istiqabil ibadah yang kulli ma Allah. Nabi maratna. Istiqabil ibadah ya ibadah tadawina. Ya amliku tadawina itu maratna. Kulli ma Allah. Kalau sekarang uti kalau negara itu baca kanai ya amliku tadawina itu marat mana. Isa amliku tadawina. Maryam amliku tadawina. Andi untuk memasna beriyu amliku tadawina. Syekh amliku tadawina. Dinjal amliku tadawina. የሚለው ልኮ ተገዛረለ ይህን ሁሉ ማራት ማለት ነው። ከዛ ወይስባቱሃ አምላክ የአምልኮ ተገቢነት ደግሞ ማጠቅ ነው። ሌላ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ዋህደን አላህ ብቻ ላሸሪከ ለው አጋር የሌለው ሲሆን በዒባደቱ በአምልኮ አጋር የሌለው ሲሆን ከማነሁ ልክ እንደሆነ ላሸሪከ ለው ሲሙልኩ በንግስና ሲፈጥር አብሮ እንዳልፈጠሩት ሲረዝቅ አብሮ እንደማይረዝቁት ሲገድል አብሮ እንደማያርገዱ ሲማስነው ሕያው ሲያደርግ አብሮ እንደማያኖሩ ሲፈጥር አብሮ እንዳይፈጠሩ ንጉስ ማት ሲቆጣጠር አብሮ እንዳልተቆጣጠሩ ዚያወጣ አብሮ እንዳላመጡ እነሱም ማነው አምልኮ አይገባቸው አላህ ስብሐ ወተዓላ ብቻ አምልኮ የሚገባው ማለት ነው።